Ya po naman record el Zamboanga City Police Office na Centro del Pueblo con el 7 incidente de snatching y hold up cada día. Este tiempo, el nuevo jefe del Police Station 11 Superintendent Ariel Huesca ya enfrenta también con este problema donde ayer un estudiante pasajero del jeep de Culianan, ella que la víctima de hold up aliparte na Calle Sevilla. Con ele, ya anda pega kun palo el hechor para pwede lang saka con el cellphone. Yung mga ibang snatching incidents ay na-resolve na natin wherein yung mga complainants nag-file na ng kaso sa mga arrested suspects. Pero may mga cases din kami na wherein yung mga complainants hindi pinupursu yung case after na na-recover nila yung mga gamit nila. So kung titignan natin sa mga reports ng mga naging victims, yung mga criminals, snatchers ay nag-i-evolve na rin sa strategies nila. So yung iba nagpapanggap as estudyante. Asigun kun Huesca, tiyan na sila mga lista de estos, mga entraisalen na di ila selda na samihante kaso, pero por causa, mas kinta pwede sila aresta. Tiyan kwantos biktima hindi mas na planta formal kaso, ita perde razon el PNP pone con estos adentro calaboso. Kasi kung titignan mo, yung mga snatchers ay pabalik-balik lang. Kasi yung offense na yan ay bailable lang yan eh. So yung iba nagbibail, yung iba hindi pinupurso yung case. Kung daw asigun mga vivientes por causa tiyan nuevo modus operandi estos mga echor, kita pretende como estudyante lang takarga bagpak, hindi tasinti mga biktima con el mga movimiento del mga echor. Yung mga tao na naglalakad na walang purpose, ino-hold namin, dinadala namin sa station for profiling. Kina-charge namin sila ng vagrancy. Asigun kunele na di ila crime mapping, rampante el mga insidente de hold up alin na lugar del Pilar Street, Sevilla Street, Villalobos Street, Ipanigayan Street. Debe también asigun mga vivientes no lang man asa con el otoridad para bisya, siendo mayoría del mga taman biktima aquellos mga lugar donde no hay mga pulis. Strengthen their personal security kasi honestly speaking, magiging sinungaling ako kung sasabihin ko na i-secure namin, kaya namin i-secure yung buong Zamboanga City inch by inch. So dapat on their part, strengthen nila yung personal security nila. Like pag nasa loob sila ng jeep, iwasan nila gumamit ng mga cellphones. Esperanzao era si llamada si Huesca con el mga chofer de jeep hasta mga dispatchers del cada ruta esta semana. Para ase acorda que tiene también sila grande responsibilidad para na mga pasahero para bisya. Ase también asigun sila con estos como security marshals na kada paradahan. Albert Luna, Dateline Zamboanga.